Zdaj, 34. festival LGBT filma v Kinoteki se nocoj končuje. Ne pozabite, sta jutri še 2 filma v off programu na Nedeljkovi. V okviru promocije branja so tukaj še nekaj si jih že vzeli, vidim, nekaj knjig za današnji film, to je tale Valencija, in pa nekaj ostalo še od prejšnje projekcije filma Jean Genet. Potem treba je povedati, da film ocenjujete, zdaj imate še možnost, da premagate do sedaj najbolj ocenjeni film, pa ne smem izdati, kateri je bil doslej. Skratka, na kartah imate ocene 1 do 5, obkrožite oceno ali pretrgate tam, kjer je vaša številka in oddate oceno v škatlo pri izhodu. Po projekciji vas čaka v preddverju še nekaj pijače, da vas bo kaj ostalo, ker bodo prešteli oziroma pregledali še zadnje ocene in potem bo Aleš slavnostno oznanil, kdo je prejemnik nagrade občinstva letošnjega festivala. Potem pa ste seveda vsi vabljeni tudi na zaključni žur v Tiffany in Monokl na Nedeljkovi. Zdaj pa pred tema 2 kratkima filmoma in pa ameriškim celovečercem Zgrešena vzgoja Cameron Post imamo še razglasitev mednarodne žirije, ki je ocenjevala samo igrane filme in je izbrala v bistvu po njihovem mnenju najboljši film. Bom pa te naše žirante kar poklical na oder po malo zmešanem redu. Sandra Hezinova, prosim. Sandra Hezinova je diplomirala iz filmske teorije in zgodovine na Karlovi univerzi v Pragi, obravnavala prve češke kvirovske filme z vidika kvirovskih študij, od leta 2015 pa dela za festival kvirovskega filma Mezipatra, ki se je pred leti sicer začel v Brnu, potem se je razširil v Prago in zdaj v bistvu nekako v največji meri poteka v Pragi. Lazara Marinković je svobodna novinarka, dokumentarna fotografinja, filmska ustvarjalka, medijska producentka, organizatorka dogodkov v Beogradu, kjer je študirala umetnostno zgodovino in komunikologijo. Od leta 2009 sodeluje pri produkciji promocije različnih kulturnih, družbeno angažiranih projektov doma in tujini, je soustanoviteljica neodvisne organizacije za LGBT kulturo in pravice IDAHO, sodeluje pa seveda že vrsto let pri filmskem festivalu Merlinka v Beogradu. Potem je tu še Axel Šok. Axel Šok je iz Berlina, dela kot novinar, urednik, osredotoča se na kulturne LGBT tematike ter problematiko HIV/AIDS-a. Je tudi avtor več kot 10 knjig o LGBT temah, med drugim Auti in kino, enciklopedije LGBT filmov. Imeli pa smo priložnost, da smo ga gostili, ne bi vedel, mogoče 10 let nazaj, ko je predstavljal nek film o kvirovskem, dokumentarec o kvirovskem filmu in imel tudi predavanje. Potem je pa še domača, oziroma uvožena Slovenka, Leja Armart. Je vodja videoprodukcije in urednica TransTube. Leja je snemalka, transaktivistka, rodila se v Franciji, kjer je delala kot igralka in kulturna delavka. 2005 se je preselila v Slovenijo, oddaj dela kot samostojna snemalka, direktorica fotografije, je ustanoviteljica YouTube kanala TransTube. Zdaj pa mogoče vprašanje, kako je mikrofone. Imate.
So maybe you can explain how was the work before you announce the winner. How was the work of the jury? Well, good evening, everyone. Thank you, Brana, for the nice introduction. It was like a really nice spent time that we had together here at the festival. I think that we've liked each other and we've had the film, so it was a pleasant time. Want to add something? And it was very hard to pick a winner. Yes, we had a chance to see the films before, most of them, and we really had today our last jury session, and we tried to do it in half an hour, but it took almost two and a half. Yeah, and we were regretting that we had only one prize final for the movies because it was very hard choice. So I suggest that you make your statement. So I will start, and I'm really happy that I can. There were many outstanding films, and the jury had trouble deciding between three films. The Marriage from Kosovo, Rafiki from Kenya, and Heart Pain from Brazil. All the films met the criteria of exceptional quality, shedding the light on important LGBTQ issues in their specific geopolitical context, yet they speak to audience all over the world. Na letošnjem festivalu smo videli veliko izvrstnih filmov. Žirija se je težko odločila med tremi filmi: Poroka iz Kosova, Rafiki iz Kenije in Surova barva iz Brazilije. Vsi trije namreč zadostijo kriteriju izjemne kvalitetne in osvetljujejo pomembne LGBT teme v posebnih geopolitičnih kontekstih. Prav tako nagovarjajo občinstvo po vsem svetu. So the winning film of the 34th Ljubljana LGBT Film Festival captures queer loneliness, isolation in a connected world, social rejection and violence, but also the struggle for personal liberation. We especially appreciate the innovative usage of contemporary media and refreshing representation of queerness and queer bodies on the screen, which breaks the frontiers of LGBT labels. Zmagovalec 34. festivala LGBT filma prikazuje queer osamljenost in izoliranost v spletno povezanem svetu, družbeno zavračanje in nasilje, vendar tudi boj za osebno osvoboditev. Še posebej želimo izpostaviti inovativno rabo sodobnih medijev in svežo reprezentacijo queer teles na platnu, ki presega omejitve LGBT oznak. So, the jury decided the winner is Heart Pain by Marcio Riolon and Philippi Matzenbacher. I don't know if I should translate anyway. I think you get the point, no? We'll just pass it. Thank you. Simple zapad. I will first in English. Just a few commentary about the selection. We were judging only the fictions and. A short word about the documentaries that were projected. I just want to put the stress on the fact that for the first time there was so much trans documentary, trans movie in the programmation, which is, I'm very happy with that. And the quality of the documentary were very good also. So just to thank the Selection Festival team for that choices.
Torej, sem na kratko, da prevajam. Sem samo hotel opozoriti in se zahvaliti festivalu in posebni ekipi selekcije filmov, zato da so izbrali predvsem v neuradni selekciji, spravi za dokumentarcev, veliko dokumentarij o trans tematikah in veliko filmov je bilo v tej tematiki letos prvič in tudi kvalitetne filme so bili zelo dobri na tom področju, tako da posebno zahvalo za ekipo festivala. Bon, merci beaucoup Léa. Et on va commencer.